Kethiche mwako moro mutageri wa Weru TV na newiro bako nwethirite wina mwako moya anko batwe ni kiri Nteto cheweru the mwara tukutha tukambira na monto ya meru na mwako mweru ara ningi nchogerete kiri arwe kwe siasa na kimero kiwa mucoki e anjonire awe atingere no tukuburwa rekire mubango yo arwe siasa tukatha twikarande nora ware MC wa Karaya wa Nkwene ni Kimburugo nora ware MC wa Karaya wa Teresia Akidhinwe turibietrike tukiulelia rwariro rwethirite rukaru mwaka thairo kuwatinithia county Meru nyuma mathete kuthira kumira utero thirikari ya county na rungu kumira utero wa mbunge county Meru ara nende munini wa rais Rigathi Gachagua ethirite aikara nthi na Teresu yele na rende nende kuringana na Nteto richo tukunyira ni ati kugetha kwina kamiti ya antu 10 ikethire karanthi kenda kulelia mathina yonthe na kundu wa kuwathanithia county Meru ithira itambere na arakariba county Meru beterete kuona nembio yongwa ikethire kumira nyuma ya micemani yonthe ithirite kwate ati katongere bonde ba county ya Meru indi mbere no tukuthuranite kiri Nteto cia Weru themwe muntu umwe kiri barabara batire muriti no ntere cia thiro gaiti gwithira ICU uri baraba kwita bakinyite batano siasa zino kare kundi kiongavana county ya Thaa Nithi kuwata mwangi wakiwa nende patu no kwithira kiolelua kuyukia ongavana nyuma ya muthomi Njoki Menesa uri mitikali nturi kuwa kigina kia raba etera imba mayani kigethia kitethire punene aciari kwibanga ritoba ecoka skuru na kiri arwe siasa tukolero wendo rurithirite rukiolelu kenda kuhatinithia tongere ba county Meru amiro barutira ngwe Odi betwa MUTEMBEI ndwat moneto mathithio tukubaruare ni Purity Richard tukiambiriria muntu umwe kiri barabara urariro mutino ne Ntereti ya thiro gaitie Gembe South nende nethirite akithirwa kiri ICU nyuma yawe kwithira ngarera bakamatite ba 38 kuthira breki na kwithira nende bakiona mutino yu na rabangi betirite na mbere kuringurario nyuma ya ntuba kwitha bakiwata mutino nende nibethirite muntu wae ko sibitari ya Meru level 6 na ara kinya mwanka nende antu batano batete oturo akere munini wa gavana county ya Meru mutumantu ethinke wite batira mwanka nende sibitari ya Nyambene level 4 ni kwithira yakirwa wondi ya Rume Dennis Bugendi katwambira na chotu kuborwari munini wa gavana wa kaunti ya Meru mutumantu ithinkena no minister mugwatiru ogima bamwiri na ruana ikinyite cibitari nene ya Meru akigwatwa njara ni murungamiru ogima bamwiri Dr. Joseph Wahome nithirite akireta antumo yawe na ya gavana Kawira Mwangaza ya kuboreria nkoro kirinja cia barabatano baratere moturo jao kumane na moturo jurajura karikire goro mirigeni egembe kuleta pole zetu na rambirambi zetu za gavana wetu wa Meru, Her Excellency Honorable Bishop Kawira Mwangaza and the entire fraternity ya Meru County family kwa wale ambao walipoteza maisha yao kule Nyambene, Gembe South constituency. We have learned that 5 of our miraa pluckers, young men, ambao walikuwa wanaenda katika shughuli zao za kuchuna miraa walipoteza maisha yao na kumane na mutino jujwe goro banana bao bethira bagituma sibitari nene ya Meru baumite sibitari ya Nyambene bainyiritu mono tukenda kumenyora bakari daktari ria na daktari Benandi bethira bagitaridia. Yesterday we received a few casualties from an accident that happened in Maua. We received casualties from Nyambene for further treatment. We got 8 patients. These were miraa pluckers who were involved in a road traffic accident. Some were treated at Nyambene and the ones we got here were 8 for further management. 5 of them are admitted in the ward that we are managing them conservatively, meaning that they don't need operation at this point. We are observing them and they are doing quite well. One was admitted in ICU in critical condition. He had what we call bleeding in the brain. We hope he's going to pull through. The other patient is currently going to theater for evacuation of hematoma, and
we hope he's going to make it. The other one was discharged in stable condition, and one patient was referred back to Maua Methodist Hospital. Daktari waome na mutuma bethira bakinyirie etithia ngari gwitithia ngari acitikiritwe njirene na bakethira bagikamata antu nkurukia uria yathiri. When we are carrying our people in various means of transport, let's be careful. At least we take the appropriate precaution and use a light mode of transport when we are engaging them. Tunapochuna miraa, tutumie magari ambayo yameidhinishwa na vitengo ambavyo ni vya kisheria, NTSA na pia traffic. Wao wanakagua magari haya ambayo yanabeba vijana ambao wanachuna miraa. Akiongera mutumana ugite thirikari akawira kiri mwaka jojo ritingu ejo thirikari bagatigira ni bagwaka wandi ya rume cibitari ya Nyambene na wandi eje ne kitheri wandi ya mbere ya rume Ntereu. The first male ward in the history itajengwa in Nyambene region in this financial year, ambayo itajengwa pale Nyambene level 4 hospital, ndio tupate admission ya all the males wanaume ambao wako in the 3 sub-counties za Nyambene. Kuma sibitari nene ya Meru Mutindo Jokangangi gicigo mbunge kia North nkiripot Nteto cia Weru ria kwaritwo ni Mutugi Kare tumeria kuboreria kinyile kili baraba tieto ne ndobona baraba titana mbere kurengureri murungu abaye kora kompwe twetakire siasa cia kaunti ya Thaa Nithi nende siasa cia nukare kundi kiongavana kaunti ya Thaa Nithi nyuma ya muthomi joke kuruikia wathani bwawe nidorete mutanara nende MCA bele bawete ni kaita kachuke ya Mbang'ombe kuthira bakiukiongavana bakiare bawete mujumbe kachuke ya Mbang'ombe no Patrick Munene no kuoneka kimuriko na dithorethaga ni munini wa rais Rigathi Gachagua. Ikire mambura makuru uri wikiro korami barabara kumatumaini mwanka KK muthenya gwemthe mambura marama gutongorere twintongore kathumba are mujumbe wa chuke ya Mbang'ombe Mheshimiwa Patrick Munene hapa twakerio mbete komeneria na njira ine baraba njirite kuromba itibia nkathi cieguru na kagita gati kurika gukinya gitini gikuromba muno ni mbigwa kuri marunga mirenga bana tene wachuthuka ligwa atiri bai turathurirwe mweri muthiru ko mararikirie wira mana runga ma uyu nau turi wa mwandu metu kuni kwagira wa 19 thoni taruta uria mundurite taru nyaga murari andebe ni mukindura August ukithikiria thaa ino patu no rungamire giti kingi gikiura rombete na gyo kwabititie kwaregete kurungama giu kingi kogu antu metu antu mama kumburia ngapatu karunga magavana ango karutha inde rutenkinyu thaa ino ni thaa cia wira MC wa Mbang'ombe Mheshimiwa Njeru Ng'ara na orankurukia kuimbaimberetie mambura mama Mheshimiwa Imwe Gachagua mbegu ya antu bakaume kamba bakalimu chegoni wake bera kuri kimwana gita wa Patrick Munene patu kia nara Thaa Nithi chuke ya Mbang'ombe nkwenda gukuria na inkuromba antu nkuri wantu baba kuromba itembo bagakura ngo tukawike mutona ukurwa na antu baba nene sisi tutaka nyuma ya Mheshimiwa Patrick Munene kama MCA tumutetherie wewe yo kuruta tukiruta wetu tutongorete ngabana wetu muthomu wanjoke tuwafanyie kazi lele Gachagua na President Ruto mari around kwa wengi megara magitwira kama gukuria patu angate mjumbe kako korwa tu kama mjumbe rengi kako wenda korwa tu kama mjumbe rengi to mwango korwa kwe bantu bengi maswaswaga rĩu antu bengi makuthiũrũkanga uko bururi wa chuke ya Mbang'ombe takagote mwene mwamona mumerengetie to ya kuthongera chuke ya Mbang'ombe maburi kuthongera through honorable Patrick Munene thesa sawa no ntwacha gutwira nemba ya goro ne goro atwira nemba ya muburo ne ya muburo atwira ne gatagati ne gatagati bagikira Mheshimiwa Patrick Munene nuntuboru tinguge bwake wega bo Mheshimiwa Patrick nwe timu gota atire stareni kuri ajumbe bathurwo go bari stareni beterete monto mamba gukuthia thianga wenu akuririkana kuratigire monto athia gatonga mbato ni mandu bakagethata ni ndamenyaga mukuru ya gaturutira wira twamwita wa kithomo ende muntu no amabarabara muntu na atwikire waruoje itukana na ndebeto wanarega antu bakuromba ite bibi nene ntu kuri antu bakuromba ite kwa uko Thaa Nithi county arambirire njero ndenda kuruta wira na ndamwira Mheshimiwa ruta wira nuntu kura cia ngavana kana seneta kana biuthi inge bionde biromba kwa ibyo bokagitata tibyo bokanenganira kura
kuringana na wira mtarutite na mukuru wana arinye wega muno auga na njuke twamunengere promotion ni wira rute twethera kanini kaunti twinde mheshimiwa afanya kazi utikawa twimbo wino kuche kuromba ite gitinyo ga kurombera na wathaka nkorogithie kendo kama gitekianga bara tukuthure ikagitani waku mheshimiwa Pato atherete wakathi na mbere na kurutira akariba nterino ngugi na nkuruki mukandarasi uyu kurua athi na mbere na kunenkera akariba nterino ngugi cia njara lami ino namba gwikira kinye baria gwa chibo na baria mbere baguo kuona twambiria banini ni bombia ikagitate ikaumira nonto bwana nyaga ni wichi gintu gitagwa continuing project thirikari irambiria wire titiganagiria igekaraga mwaka onu ungi igekira ringi ekara mwaka onu ungi igagitate igekira rami ringi ugacha kwegwa ne launch Nteto tukaorganize bula launch rukamuvagwa rugachoka kule rubatie no lakini wira engineer tabadhali wira wa njara wira wa koroga wira nuonge omema Nteto ne motwetere na ne woto metatu gwetole bareko ele uko gune tukulomba tabadhali wira nu tubewe tutegachoka ona gatere muntu achete kwaria geruga kege tutekuelewa lakini ne kwa gukora. Kazi yetu tutamaliza on 23rd of September 2023. Kwa hivyo tunaomba mwanakandarasi kama ataweza amalize kazi mbele, akichelewa sana amalize hiyo date tumewekea wananchi hapo. Nkiripotera Weru TV kuma chuke gamba ng'ombe Peter Paul ogwa kabithe tukerekana Nteto ya puro kabithe ne ndima karika ya antu kurita moyo ni ethirite akioneka kuongeleka bune ntere chekairo ni chogoria na mwankane ndi antu muwanja batete uturo na jirete kweleweka muthako omone rieto morizoro kwiriro kono kuntuku ya ruyo tuko inkai Imwe yongeno ciorwa na githikiro na kiundu githirite kikuneka ntureu na makareka ethirite kujero ni sibu wantereu uro tonjonji MUTEMBEI akiwa kinyama kareka ya manto wa gebokaria ni yongelekete ntereu Martin Mwambi na kulikithiribotie Kaironi ere imwe ya ntura ira ithiurukirite tauni ya Chogoria aji ya thukumi na nkinya aturi ba tauni ya Chogoria baratua Kaironi weno muchie itura ri ni twethire rithuki muno ri na nchobi nyingi muno na mauntu maingi jatabujaga na ngai atutumira twethira twina welfare gwitwa Kaironi na welfare uetethia muno amwe nogu Kaironi ira yari atene iragaruruka na gutwika gintu kingi gya kithemba gintu gya kirigarania kiri aturi o tobui ou ni turagire na kwethira twina ikuo bingi ende twatwika ana betu mono generation ye nini ne gukua mono Kaironi gutare kabuga gwichuria kuri na kabuka wamba kana nkinya kabuga kubunjwa nyomba wa kirantugo ambani beja muno tuko ona tai kwa na incident just around here nduka ya iwa the other day kwena nyomba ya break into au na buy almost everything into ya watikana nkobo otuko bobo torere na arua nkiuga nde mbere ya Weru TV botutethie kwe nyomba ngira irwa ontorene nduka niyo yaiwa kuringana na chibu wa location ya Chogoria twe George MUTEMBEI augite makarika mawichuria na nkinya mamu mangi magutabarikia nturanie ni ya Kaironi na muthako wa miaka 23 aratutigire kumanya na gwicuria na kambuga ni onto akea muno no ntu ta kiune kimwe kithiru ni twirigite kuluce o muthako ngi o wa ejiote ya miaka 20 gintu okumania na ikarika ria gwicuria ni becuritie already antu bathatu tukumenya ntura ni baile na ntura ino jingi neighbor in the neighborhood antu tabathatu tuguona bo ande na arua nkwaria ndongi kire Weru TV ndina kieba kinene ta patron wa ntura onto kwe muthaka ungi ora icuririe so ai mosare thai MUTEMBEI na nkinya ene uge nturene ya Kaironi bagitaraga makarika makweruta moyo na nkinya gwichuria nturi ya Kaironi marakinya mugwanja gwa kagita gakai antu abecuritie around 7 people in the area not only lakini in toka combine our neighbors they are more than that tokirikiri tore aragia Nteto cia kunywa ndawa na gwicuria na teba wake nkabatarerie ne baba inge mwanka jwa athira ne tu daktari buru na we isuria
twithitwe twina incidences kadhaa on last year but one the same village twithiritwe twina mauntu mantu gutwika kaba gwiciria mikarire eno ikionekanaga iri migeni irarigaria karina nkinya ene uge na aturi banture ni akaironi batakomenya akira gigutima na kira gikureta mantu mamam anoka nkuromba atongoria betu bonde tugwatanire especially ba kanitha akuru na agekuru na even the youth leaders bao nikenda tumbe kwaraniria na youth betu tumbe kumenya soa thina uyu ni mbi nontu uti untu wa kawaida antu banini bagi uragaga na rate iu wagia bwa wira cia kuruta na nkinya utumiri bwa ndawa cia ntogona kirinduka embithi mbari cia kaironi kirikanaga kwinjira nkunyo nturani nu na kureta mamo makarika mamam ende okaigwa okorokete antu gakundi kare okaigwa bangi enunka onto ne tuije smile yu paro tuibi botwarererie ke thirikari yetu county government national government NGOs ore ana beto bomba kuona ngugi kaironi weno eri gatagati gokarobwa DC na obichi cia kembari cia kiega nguru na gituo kinene kia borichi gia chogoria atori barauria imbie kubatethia kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi boya Martin Minister urimi mithikali nture wete gigina kia bilioni 5.5 kirabayete arimba majani duare ukulukira KTDA kiatethi bunene kaitene ka ciari bakuibango cokia na skuru akere kaita kagurekeria mbeca ile nture wete thirikari yatira ne bakonjorethia nkuluki kenda kuguna murimi Boniface Mongera ana ripoti arimi bakimera kia majani bonde aja nthiguruna ndibetite kure no chonko mweri joturi jwa Januari iji kumanya shilingi bilioni 5.5 iri arwangirwa KTDA rorekeretie gukurukira ministry urimi kere bilioni 5.5 bilioni 7.7 shumita kirimini bonuses irere kithire factory mwanya betikanirie kuma zone ya mbere mwanka zone ya 17 hiwingi bilioni 7.8 shumita kilo cha majani 149 shenderwe Disembe mwaka muthiru kolinga na KTDA kilo majani irenda na shilingi $3.3 senior management agita ntomireje ntukonero ministry meja nthuru ne Kenya bwana mithekali ntore no gitethirikare Kenya thithe tiojo kenda ko mutetheri mochali orocokete mwana skuru mweri jotore T supports 650,000 farmers whose factories are managed by KTDA, and this declaration of 5.5 billion which is being released today will really go a long way in supporting our farmers and trying to pay school fees for the children that are joining various education institutions. Minister Ntore akiendelea na shokete kaweruni au thirikari Kenya gwitana mbere ikiendelea gwitotethio kironi wa majani kenda gucokia nkumirege twire ni nyankoroki murojo wakio. The government made a commitment and gave subsidy. The whole idea about the subsidy programs is to bring the cost of production down. We wanted, or the idea including now, is to ensure the cost of production of a kilo of tea goes down because of that aspect that is being absorbed by government, so that the farmer can be able to get some good return. Tenkarari kinyanini thirikari rais William Samoei Ruto nionekene kejo kia matagare ja marito kwetho yukirori wa majani kaoa ni nyeria warikana kiume kithirungu ya kureta mogaroroku kana reforms kirori mibovu nenenkanirwe kirobise munyo rais Rigathi Gachagua garoroku bomwe na bonene thirikari kwenda kureta kirori wa majani ikwambire viwanda biria bikathia value addition. We are inviting private sector investment and players for us to achieve this, as government also organizes itself to see how to be able to support the building or construction of common user facilities in our special economic zones, and especially the Mombasa and Ndongo Kundu, so that we are able to have
to hand value to our tea. Maugaruruku jange jabangirikiri kimera kike majani ikongerwa kwa marija mweri na shilingi 20 wita 21 konyiro kwa magulija fertilizer okurukira mubango jo mwero jo thirikare jo e-wallet na inyampongeri konyiro baiteroni kana interest mwanka mungana jo nyanya ni Green Feather Microfinance. Remember the government last year gave a subsidy for fertilizer, and from the information that we get is that out of that subsidy, our tea production really increased in the months of December and the months of November. So we'll continue as government to work very closely to ensure that the cost of production is really brought down. Nke reporter Ntoshero TV kuma jake ngine kutoka Nairobi mbita Boniface Mongera. Baya Boniface utuko boro warekire mabango yo arwe siasa tugatha twikaranthi na ningi burugo na turibetrike tukolelia rondo rothirite rukolelo ndene county ya Meru okulugera munini wa rais Rigathi Gachagua uramiro nendekethe kiwatanitho kenda mumero roringire kura tariki 9 mweri wa 8 ithira akiona witi na mbere hau tukuona kanya kambere gakunoka ndo weta kuraya njokerete na Nteto nkuluki. Hello my friend. Hali mdosi. Nyumba umeswara mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu zangu? Hii ni nyumba yako bwana. It's a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilonde ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronics. Ndio mimi I salute. Urain tobio tora bia kubyo tumira nyumbana kinyebyo tumira nguene. TV, ufa, theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond the bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane to indase kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira sitawa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torema wakasiongo, ureshe kinain opposite Pretty Fashions. Jackmart Electronics utebyo wenda biura. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao Tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirije na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni untubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Hakuna kitu fiti kama vitu kutokea poa kuliko vile umepangia. Vitu kama hizo zinaitwa vitu bigi. Bonds moto kuliko pasi. Surprises big ya ajabu. Sherehe inayopangiwa bila hasira. Krisini bigi na inachacha on Go TV. Lipia subscription yako leo na upate upgrade free. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited ereendage Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi mono na ndikuonekana ndukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip.
Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekana jua Mega Supermarket mukana jua bichichia NHIF. Poshmark Meru College nitukukuwa togeni kirojukania bwa Januari mwaka juangirijiri mirongo eri na idhato burea buetete nambere. Nitowe janaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekere, na School of Civil Works manto ja waki na ubundi. Nitujukagia ritobarea batikinyete grade chia kutonya university. Nitowe janaga courses chia computer gotemarei kiria ritoba diploma. Lagi chunche kia mirongo enana kia mathomo dieto ni jaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchwaga irari tobeto internship. Torina nyomba chia kurara na marei jeto ni jakuguna moko juaku. Ni ukomenya manto nkoroki na otoriongere bichine chieto kana otoringere dhimuiji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Na wewe? Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Ibono tuweta nambere kurumira Nteto chiaru the Imwe twicokera matale Yoshua thiri ndene county Meru ni ethirite yaite nambere munini wa rais Rigathi Gachagua aitongeria rwariro ntuku ya kiumia nthiru MCA bambunge ya Meru ndebakinyire mucie kwa Gachagua na kenda ukinyithe mendekithio ndana wenga vano county Meru amenyethetwe mantu ya nde Ameru ndebeterete kumenya ni bibio biongo rwariro kethe arwiciara baetera kuona nambere urawiti nambere ukethera bukibwithika ndene ya county ya Meru. Gavana wetu ni mama. Kure na wirigiro bathiri guchokera kaunti ya Meru gatigati ka mbunge ya kaunti na gavana Kawira Mwangaza. Ubu ni nyuma ya bunge, seneta, MCS na gavana gwitokera ikaro mwanya mwanya bya kwariria ngwataniro ni munini wa rais Rigathi Gachagua. Mkutano imekuwa cancelled. Kiregekaro na MCS ntuko ya Jumapili MCS bambunge ya kaunti ubatongeretwe ni speaker wa Ayubu Bundi ni baejanire manto kathumba kire munini uti wa rais Jeraba kwenda gavana Kawira Mwangaza ingia mbere yabo betikiria ngwataniro eji. His Excellency, hakuna dakika moja tumesema tutakuja kukuitika. Na nyuma ya gikaro na MCS na bunge bonde ba kaunti munini wa rais Rigathi Gachagua gorogoro na arekire gikaro na gavana Kawira na kuringana na kanyoni muntu geto ga Nteto ni ati kamiti ya antu 10 kuma nterecho ithatu ikathondekwa ya baria bagetithia na mbere rwaria ruru rwa ngwataniro.
Jamwe cha mendekithia cha MCS baba ni amwe na kwithira ati MCS bakaya wa kigina kia ward fund kiria gikombithia MCS baba kuingia mawirane jao kiria kariba ward chao ngavana kawira athurani oditi bwa ngugi chiawe chia ungavana na mubango jwao jwa utethio bao kolea ngavana kawira eberia mukuru wawe na antu banja yawe kire mantu ja kithirikari ngavana kawira atige guchambia MCS mbere ya mwingi ngavana kawira achokia rungamiri bawandi ni bo ward admins kire ituo byao biria bakuga bachoketwe kire wandire bachiariri kenda korwage siasa na MCS barabathuri na nkuru kiboria ngavana kawira ethira kirekeria kigina kia ambasari amwe na mendekithia jangi kire maromba jarajete ine rais William Ruto na munini wawe Rigathi Gachagua kaunti-ini ya Embu muthiane jwa mwaka muthiru ngavana kawira na arombere rais gutonyena na kuthire nkuchenyiu rais atamugweta no ende munini wawe Rigathi Gachagua na ugira ati nkuchenyiu ikathira kenda kureta uguni rutere ruru rwa Mount Kenya. Biblia inasema blessed are the peacemakers for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu. Ni ombi langu Mungu atujalie na muguze Mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Katika kaunti yetu ya Meru tumekuomba kama viongozi, hatutaki shida katika Mount Kenya East. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni kaunti yetu ya maana sana. Na hawa Meru wanatupenda na tunawapenda. Na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida, tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita gavana, senator, MCS, MP, tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Akiaria na andiki ba Nteto garone yawe ya rais kiriro adirwo emwe kwa emwe kiume kithiru rais Ruto ne kire Weru ne na kuga ati niwe watethererie ngavana kawira kuonokwa ni mbunge ya Senate nyuma ya kweberwa ni MCS na kuga ngavana kawira ati no menyo bungani bwo gwitithia na mbere kaunti eu no ende ne bakumutethio ra kumbikika. That's why I am there. You're micromanaging. I will no. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to do something about Meru because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. Kiregi eteri na wirigiro bunene nandi ni kuona ngwataniro eje amero bakiuga ni beterete bunene kenda bomba gwitira ngugira beririka gitene ga siasa ibakare nthi bawatanire kwithire kwina uthuri ba CEC ikwithire kwina uthuri ba chief officers ikwithire kwina na maendeleo ya mantu yangi ara ya kwendekana na tuone antu ende bakiendelea na ward fund tuone kinya barabara ikibwithwa tuone mathoko yakibwithwa. Masendomba Ntetoni cha Weru TV Waya masi iko kuoneka yaka kwina Weru nkulu kibo kutharira kemera nyuma ya nthiro ya Somalia utumero mbara wekiro maburine yongwataniro ya tarukia East Africa. Kuringana na mwandiki munene wa EAC no Peter Mathuki yatenkeme mwanye kabwitho kenda kuona kwethira Somalia ni kuingia mawatho yonthe ya kwethira hukuma kirinkiama EAC. Ngwataniro ya East Africa Community niyo EAC niambiritie mubango yo kureta Somalia kiri ngwataniro eu kenda ukiri uchumi bwecio kiu. So I think there is a lot Somalia can offer, and when you look at it naturally, Somalia is situated geographically in the eastern part of East Africa. So how can you call it anything else? It has to be part of East Africa. So we look forward to having Somalia in the community. Boboke ya kumbeka ukuma Somalia kwa kinyanthi uru inyanyiri kiri ngwataniro eu nyuma ya DRC ukuma kiri ngwataniro mwaka juma muthiru. Mfahamu DRC ilijiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka uliopita 2022 mwezi wa 7. Na kwa hivyo tunaweza sema DRC rasmi ni mojawapo mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini vile walijiunga viongozi wetu marais wakaona ni vizuri kwa pamoja waone vile watatatua changamoto ya usalama katika mashughuli mwa DRC. Amemba bange bangwataniro ni Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania na South Sudan. Secretariat
Akiarikiri kiomano kiria kitite na mbere kaunti ya Machakos, mwandiki munene wa ngwataniro Daktari Peter Mutuko Mathuki awite rwariro rika Somalia yomba huku makiri ngwataniro mbere ya kurika kwa mwaka yu. The preparedness that we are sending missions starting this month to go and establish how ready and prepared they are. Kuringana na Daktari Mathuki, huku mwaka Somalia kwa kurebuna na uchumi wa ruterero kuma dola bilioni 10 mwaka dola bilioni 20. When we look at it like a market that is available for business community, for people looking for opportunities in this community. A community now that spans from all the way from Indian Ocean to the Atlantic. And therefore it transverses now across Africa. So that is why the East African community is the most progressive regional economic bloc in terms of integration. Nkuluki wete matali ya mbere ya utira kwena beza cia muthemba umwe cia utumura ni ngwataniro eu ni kwambiria kwa East Africa Monetary Institutes iria kambiria kuruta ngwe mbere ya kuthira kwa mwaka yu. That pillar being now the monetary union is about thinking and coming up with a common currency. And that is already a roadmap that has been set. Already this year we are going to finalize possibly where we are going to have the East African Monetary Institute. This is the institution that is going to create a roadmap for having one currency. So hopefully in the next 3 or 4 years, we're going to have a common currency. Every citizen of East Africa wakes up in the morning, they go to their pockets to buy milk or bread, you get an East African currency. And that facilitates business, but also facilitates movement of people from one country to another. Ondeki na kihasla fandi kiri ukinyela Kenya ukulukira saku na ndwangingi cia wonjorithia mwandiki munene wa Rwangiro Iwanda thirikari nene kiburikile miugwete ya Kenya ni bethirite bakiambarare kigina kibonene na bayakiaria Susan Mangeni uro rungamirite SME awite be na witike mukondo yeleo kigina kiyo kaira kinyankuluki Antone Kathenya aina Nteto nkuluki. Kagita kale ya Kenya badite na mbere gukoba na gutumira mbesa Jasla Fund thirikari iliuga niandikithĩtie Kenya zaidi ya milioni 18 balaba kobete zaidi ya bilioni 14 nusu yao bakiriaga mbesa ino Kenya milioni 5 bakithijaga na mbere na gukoba. Product yengi to launch ya personal finance it has been very successful. 18 million Kenyans ibaregistered ibakumite ku ituyanite mbesha inyingi antu bakenya bakora mbesha. I think we almost doing 50% repayment. Over 5 million ibarombete more than one time by Roma bakerea over 5 million Kenyans. So it's a big success. Actually oro toera ne antu ba expert iba manto ya digital borrowing that the Hustler Fund is the personal finance, the best performing digital product in the region. Tikanyaki in the region. The Hustler Fund is a revolutionary, as its objective is to make affordable credit to sections of the population that have been left behind far too long. Kulinga na waziri wa Iwanda na biashara nini Simon Cherugui kiribi mebejete muradu wa jilo Hustler Fund ukethiro kiruguru na ukethiro werekerwe kirego kiri kundi bionde bia kibiashara kiwango kia mbesa gikethiro kiringirie gana rimwe kuthi milioni 2.5. We'll be looking at between 100,000 to 2.5 million channeled through groups, circles, cooperatives, chamas, and all the aggregates that we have in our community or our society. Kulinga na mwandiki munene kiri department ya Iwanda kana cooperative tawe Patrick Kibore Kilemi kagita niga kinyitega Kenya kwebanga na gutigera barekire ikundi mwanya bya kibiashara kenda gutigera bakugunika na mutaratarajo to focus on MSME, SMEs na cooperative na sako product ni ina mbesha nyingi na we are looking forward and to boibange into chamas ikundi birabia round table banking and to product and niyo so we encourage to look forward to the next product, the next tire. It will be big money, but it will be for organized people. I call upon Nteto watane Nteto ikundi bodane into organized group kenda bomba wase product wingete which will be very significant. Kiribandi ya mwandiki munene kiri department ya biashara nini Susan Mangemi ya Kenya baingi nibagwatete njera mubango jwa Hustler Fund na nibona netia janene
ya mbesa ino. And the repayment rate averagely across the whole country is close to 51, is actually 51.7% as at yesterday. So what it means is that Kenyans have the need for this financing. They are borrowing and they are repaying at the same time. So we see a good future in terms of credit system in this country. Susan niongerete kuga ati thirikari ya Kenya Kwanza igatigira Kenya bonde bagutonya kire mubango jwa Hustler Fund kenda gutigira bagukiria biashara jao nkurani ide bakwendelea. We are not going to leave anyone behind. And not leaving anyone behind means also in terms of just their views, their ideas. We have to revive this economy and transform it together. Aria unia pile kwa kile antoba Meru ni iturombe ni mbecha cha thirikari. Mbecha cha 8% pa annum imantomea. Na inya kinya product wingi yete ni product ya less than single digits. Na antubeto credit ni yete da kianto kona karoma mbesha okarea okirombo okerea no bukindi treating yakuyo okora lakini ango ndo kura kuma statistics antu Meru ibakoroma beje cha Hustler kinya cha individual ibakoromba na ibakorea. So I think kwera antubeto boya menele baibangende into groups antu product wingi yete product yenene niyo yatethi antu babetu muno baba already established in business. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Boya Anthony. Miri Nchoro haurere miaka 40 mithiru na kuma watashoka kuliungira antu bo miaka iu yonthe kumuna na wathe bwawe hamona bu mucio wa Josephat Murungi amuna kwithirwa bana mobatu kathomba ndi batharimi 812 na kenda kire bo bari na mawathe mwanya nyuma ya bona ndi kenda bo 10 mtu mwene thirite icumiri na kwithira tuka kitharimo kiri mucio na araba ete wheelchair na yonekete utwika kitharimo kinene kiria kariba. Miri Nchoro aithairitwo akithigwo gukwegita ari raja ataomba kurugama kana airuthira anwata kinya nyuma yake kurwa ni mukuru wake Josephat Murungi wethiritwo ebaturania wogu Murungi akimutethagiria kinya kumama na gukira na njira kinya ya kuthia mbere na kumuchuira abia kuria na kumuretera ari muji wake ontubura kuga kinya nkuruki ya miaka 40 ataro umagaruka muji gwake kuma akugurwa thokana na ntauma na ntaita wetu na kinyanka wetu burokari kumande kuma mwario baba ntacoka kwerengi mukoro kwa nwaturangwa atilete na taruta mathara ukinyantuwe mwenda arakurira na muyukiria karibu na nigo endo bora ntuira abo nibo nene ni acia ndawire ntikoro yonge unga ya ndarima noe nicoka iri nyanga inkatho tukweru ari mokoro wa kuruka lakini kinyathira kuruka no kuwa na miaka 40 atatu njirene kuma thine ya muinyererie kuigona ni ru ari akaumagara akinyara lakini amana kutura akinyara atemya gwita mundene kana kibarua ni athukume aureria na baba we mwate jwa ntuku kwa utokoromba gya antu bawe ndibo boya ngetomeria ntomeri nyama kanisene kinya gya tori ba isa tu na bia kola twetoketha urenge kwethira we na yana ryaku we na nyam gento gyaku ejo musiejo bosia amana bo na ngwetekia ukatharimika takabu bote bonene Murungi na mwekuru wake Nchoro ibadharimito na ana 12 no endekiria na baba 12 ana kenda kinya baba na thina ya maguru thina ira yumagira kinya na bamwe beba kuru ikathina mbe na kwanjia kubonjia abonene twina na 12 wana Yesu asibiwe na thina ira nkulukirite bamwe baba kuona barabathuki mwiri ni ana kenda na baba tithuki mwiri naboni beli bau bari iguru taithe na cia maguru na njara no tie murimo yonge tuika kuwa winde weta sibitani ntinde njima oro ndathimira kureke na tie murimo ni manto ya murungu bamba koria mwanka bakoyiri ende yaona rane nere muno na ura na kinya kora na maru akiambiria kuthuka ibethara kinya bena miaka 10 kure kinya data 20 tukona koro kambirio kiama ona kinyani tagende ndironjete nyinyao kiana kene uti mwana umba gwithira ena support no rikumba mutethia kana ba gwitethia wewe ngwa ni ndacokire kire kanya gwitania na ofisi cietu cia thirikari gwita gucwa mwako ruamba utethuka ikio ntontu tukweru ari
ndetenda mulombera katika una murungu atethie koneka iko kandi mureterete ntuku aru ari no ntukwirikana gutire thina eremeri indi gikeno kinene kiri aturi bantura eno ya baibario gikeno kira kiumanetie na utethio buburetetwo muji uyu ni Purity Kagendo uria ni mwendi wega na ithagirwo ari mutongere wa ikundi ibiantu baba tokiritwo ni rungo bya mwiri wamwe na ikundi ibia ekuru ntigwa na arairutaniritie na kureta gakari ga utetheria mwekuru uyu nchoro nikenda thiyanga nako na kumagaruka muji wake ontu baba mukiritwo bonene na nkiru inene ni antu ba muji uyu ngaiba murungu baba ari akwena batwe muno aretete kiwa kinene kabisa kira nkona nkiri muji uyu na nkori wao nwewe yombo kwa ntwere thine kuthangika kutherencha nthi au miaka yonthe antethia na kari ka kuona kari amethwe netu kenda mbombo chikuma mwekuru kwa aturatura no ara no ndu ya maingi no ntura kuruta yo ingwe ciawe ende narua nkuona keru na nchune no ntu bakaalikau nkamutindeka nako aeta kinya hara kana kaliunga mundene kana atora kinyeri mwere dora weru atora barabara ni lamina atamiona kiromba thirikari yolerie family ya murungi nikenda tonete kambo mukinyithia antu angi nontu mukuru nyonto kuona akario nontu boka matamirio kumantura baibario Gembe Central Betan Class Chabare Vaya Chabare Mujumbe wa Mbere North Godfrey Ruko nerite nkiama ya TSC utira twanya twarimo ne tukuya nongananio isio bionde manelia 90 bio mbunge ndene Kenya akiariwete TSC kandi karimu ya narimo ndene ya Mbere North akiwa tonya tutu karinga nje karimu ne kinya karibante reu ritamonika mushiri ena ripotie Ruvonge rwa TSC nirutangacite mieke 30 ya arimu aria magukorwo makiandikwo kuma mwambiririo wa mwaka uyu guku mumbunge wa Mbere Iguru niwe Geoffrey Ruko akiugaga bari bata ya arimu aria athomu akuma mwena wa Mbere Iguru gukorwo makivewa kamweke ka mbere wirari uyu mbere ya engi akuma kundu kwingi makandikwa. Turaulia Teacher Service Commission TSC recruitment yereka kwa sasa no nginyagia yose ciana cia Mbere North itanyiviritie gana to tuna ciana nyingi cia Mbere North iri thomerete rwarimu na ni qualified na ni muturauga makorwe mecia na itanyiviritie gana guku mumbunge uyu akivoyaga ruvonge ruru rwa TSC gukorwa rukigarania arimu aria magukorwa makiandikwa niguo gutigakorwe kuri na mwena umwe wa bururi ugukorwa ukiandikwa andu engi kuri miena iria ingi thini wa bururi wa Kenya twina constituency 290 na twina constituency 290 tugaaniritie wa constituency ni agirwo kureka gwata arimu 100 ona mbea minimum ni tuici twina arimu engi trained mateyandike thini wa Mbere North koguo arimu etu ni tukwenda list tukanengerwa list ya ciana cia arimu iria irandikirwe at least gana riri tukiona mundu aumite itura riri kuri Mbere North mawira mama ma warimu ni makuthi vandu vanene kunyivanyivia namba ya mbeo mbithi aria matari na mawira thini wa gicigo mbunge kia Mbere Iguru na bururi guonthe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Musio mwantere cheka rumo athwana ne yokurera Kyoto nyuma ya bokuwa ne baushunu munda yo ira ne kaithano ne mwitongo mwantereu nawe akare mwitongo yoro kumenyakanya Moses Lichoro agwito te munda musio na shuo ntereu ne kinyano we na taito munda yo narane nde shibo ntereu thirete akiwa manto ya yonde ne ambarede njarene shirikari Kevin Kimathi ena ripoti Njeye kuma Nteto Shakarumo wa dini ya Thwaneshgo na mbunge Kyatigani usiba ituritio kuria thirikari ukumilati ati na mpwe muno na ubono kya kumania baraba kwa nushuna boshuna munda yoyo ankulukia eka idhano niura imokadirite wa biashara baki mila kemila kuma Nteto Shegembe ura uyekene muno ya Moses Ntoachoro ato aye tegerekia antoa no ntomogoro no ato ere kuingana atoire kuingana akenga ntogere mbe ntothirwa ala bwende thai irio reto igwa na enderete mwitongo wetwa Lichoro
wa kuma embe moche tintoruru ibwenderetie munda kenda miunda tukairwendi tukuro twinthe twete tukaingirwo na barabarene no tuingithi ntokirimbe ntothirwa na no atura kwingwa alabu na no aendelea na kutuingilia ende murungu naringe kiama thirikari eto urerio ume muntu areke kwethio tujumbura tutemama ginya kuma ciareria oi baba kwa mungori baina mamba kuma tena oni kumenya ndo ciara no ndathire mamba ya na iruare turene ndigwa mukuru ga tontokirembe ke mwitonga aretere kuria waembe awito lichoro mwitonga undigwa ate okia tebwa kunwari wa manto yonda wenu omba nayo aina mbecha aita kwa thirikari wo tebwa okia manto yonda akaomba nonto bombecha ira nacio ende ndiromba woni murungu anchiere ona na ukumirira bara batena nyainya kiromba murungu ukumirira anto au na thirikari ukumirira anto au murungu areo kenda bara batena inya mwathani aro ama mwanyene achiari baba kwa kuma nyuma na mbere batena inya uwezo yani ai ndi kuringana antu achoro yo kuringanithwa na kuthangikia nkei ni ati utikithaka obashuna buruni ontu kinya kithaka kiakura no shuna na ikiawe kithaka kina kinya taitu thirikari buru ngara wantezo mantu bari cha mantu mne chorongo antu bate mundau munda yoyuri one kaba kila mndene yoitha aina munda na mbeke mwanya taitu eyo .40 no giro itinu na munda yawe oni bendere tu mtu ntokirembe na mbere munda kwa ikayeleo na kire kayedu chia kwa itina maba na muntu na taitu echu ndacio ko kwa akiwa intelligence de munda imurongo kare myuta mndene yawe yo ari yo akwa nyantu gitu akenwa na ndo ba ko ri ntuko inka ya kithama onta mena kumenesa ledu hari ni to hari tina wakathama no kuringana na ripoti ya Sibontura ni ati mwankatha ikaboshuma kuthia tauma kwongwe na borini kendo tirutere rukainyilwa tega choka ya chokero lakini finally tukirembea ikinya aku authority ni land registry ya kusabindi baende munda na nenkara na bake na bana title deeds. That shouldn't be process. You know, I think the land people follow the right because in normal cases when there is a dispute, in a launch caution, yakumba subordination, transfer, any kind of transaction. So I think now the case was finalized. Lakini tunangojea watuletee document kabisa tuweze ku-advise the next step. Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wake Uvin Kimathi. Oboya Kevin na kuma Nteto no tukunye muthionto cietu cia uruthe mugucokere nkatho no tubo kuthobatanite na uni twatine rutera rungero studio kire mubango ya RWS ara twita kwarire rwendo rwangwataniro ndene ya county ya Meru. Unibeto Mutembei Edward mureto mathithio for Purity Richard.